Dobar dan i dobrodošli u našu novu Thorium energetsku radionicu. Na ovoj radionici pričat ćemo o ugradnji roletnih kutija na energetski učinkovit način. A na tu temu s nama u studiju je Dina Grgin. Pozdrav Dina. Pozdrav, Bog. Ajmo, idemo pozdrav naučiti. svima koji nas gledaju, slušaju, da. Evo, to nam je ostalo još od onih nekakvih stvari, svašta smo pričali o ugradnji svega i svačega po fasadi, ovo je nekako ostalo kao izdvojena tema. Mm-hmm. Kad pričamo o učinkovitom nekakvoj ugradnji i to kod roletnih kutija, onda to znači da najmanje treba zadovoljiti ove uvjete koji se vide u tablici. Mm-hmm. To je iz tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, iz tablice u kojoj su koeficijenti za razne vanjske zidove i sve. Ovo se odnosi na stjenke kutije za rolete i on je 0,6 obave minimalan. Znači cijelo vrijeme to je minimalno što mora zadovoljiti. Na mjestu stjenke kutija za rolete 0,6 kod zgrada grijanih na više od 18 stupnjeva na kontinentu, za sve ostale slučajeve 0,8. Sad te roletne kutije ima ih svakakvih. Mm-hmm. Imamo ove koje se zovu pretprozorne roletne kutije i to ove su koje vidimo na slikama su vidljive nađbuk, ne samo ime kaže, znači one se ugrađuju ispred prozora. Mm-hmm. To je recimo zgodan način, odnosno praktično jedini način ako hoćemo ugraditi rolete, a ne diramo prozor. Prozor je postojeći. Jasno. Znači ispred postojećeg prozora. Onda se pribjegava ovakvom tu rješenju. Ovako bi to recimo izgledalo na jednoj zgradi, ugrađeno na prozor. Ono što tu treba, što je mi naravno plus, da ih je moguće dodati uz postojeći prozor, ako ne mislimo mijenjati prozor. Ono što je isto, znači one ne moraju biti izolirane, iako je to uvjetno, one se ugrađuju ispred prozora. Mm-hmm. Da. Sad da bi zadovoljili onaj tamo uvjet od onih 0,6, 0,8, recimo da bi trebale biti termoizolirane, jer prozor ima manji koeficijent od toga, međutim kad se ugrađuju ispred prozora možemo ih smatrati dijelom prozora, zapravo nekakvim pojačanjem okvira, pa onda kao takve ne moraju zadovoljiti taj koeficijent, Jasno, i kad ima ovu izolaciju ko na ovoj donjoj drugoj slici, praktički je ta izolacija postala dio koeficijenta uprema zgradi. Tako je. Ono što treba imati na umu da se servisiraju izvana. Aha, znači nije zgodno na visoku zgradu, nije baš praktično stavljati skelu ako moraš servisirati roletu, odnosno ne znam, otvori se prozor pa se čovjek nagne pa eto, to je uglavnom evo, čisto da se ima na umu, ali kad pričamo o obiteljskim kućama vjerojatno je sasvim prihvatljivo. Ono što je još jedan, potencijalno smanjuju ostakljenje. Znači one su visoke, sad ovi detalji koji su tamo pokazani, tamo su kutije ugrađene na, mislilo se unaprijed na to, pa je ovaj slijepi okvir na detaljima, ovim koji su nacrtani, slijepi okvir od prozora je veći nego što je uobičajeno, baš zato da ostakljenje, da roletna kutija ne bude ispred stakla. Međutim, ova desna, evo tu, znači tu je roletna kutija zaklonila staklo. Znači ovo tu je normalan nekakav okvir od prozora, nije ništa povećan i onda kad se ispred njega ugradi roletna kutija, ona će zakloniti staklo. Pa i to treba imati na umu kad se bira rješenje šta ćemo napraviti. Postoji ovakvo rješenje ugradnje, gdje ta kutija ne zaklanja staklo. Recimo, to je moguće ako zamislite da ovo tu gore, da ovo nije, da je to recimo dodana termoizolacija. I onda se ovdje, gdje bi se ne produži termoizolacija, nego se stavi kutija, ali u tom slučaju ona mora biti naslonjena na tu. Ne, nego mora biti izolirana. Aha. Jer nam ovo tu neće zadovoljiti nikako, ono što moramo zadovoljiti. Ono što je moguće je uvijek ako rolete zbog nekih razloga nisu uvjet. Onda se mogu ugraditi žaluzine. Ista je priča, samo što žaluzine zauzimaju manje mjesta od rolete u sklopljenom položaju, pa će manje zakloniti staklo.
i mogu se ugraditi isto tako i počbukno. Tako da se ne vide sama kutija. Opet je pitanje zadovoljavanja onog minimalnog koeficijenta prolaska topline na mjestu kutije. To treba jednostavno proračunati i vidjeti kako se tu odnosi. Inače, ako pričamo o niskoenergetskim kućama, žaluzine sa pomičnim lamelama se smatraju boljim rješenjem od roleta, zbog toga što se iza roleta ljeti stvara onaj čep vrućeg zraka. Iza rolete ne može zrak cirkulirati. Kod žaluzina može, jer on i onda se to ne stvara. I može se u prostoru dobiti ono difuzno svjetlo. Znači, one mogu zasjenjivati, a ipak propuštati svjetlo ako se lamele mogu zakretati. Tako da su žaluzine u energetskom smislu, kad pričamo o niskoenergetskim zgradama, bolje rješenje od roleta. Ako ne postoje neki oni provalni, ovakvi, onakvi razlozi zbog kojih se baš žele ugraditi rolete. Evo, to je ono, znači na ova 2 mjesta je upitna dostatnost termoizolacije, onak čisto da se ima na umu. Ono što je dalje rješenje, to su nadprozorne roletne kutije, one se ugrađuju zajedno sa prozorom. Znači takvo rješenje dolazi u obzir onda kad mijenjamo prozor, pa onda stavljamo i roletnu kutiju. Dobro je to što nema toplinskog mosta od učvršćenja te kutije, jer se ona učvršćuje u prozor. Da. Oni svi prethodni slučajevi zahtijevaju nekakva bušenja i ugradnju u zid. Moraju biti izolirane, jel? Znači moraju biti izolirane, jer to ćemo poslije pokazati. Znači baš sama kutija u ovom slučaju mora biti izolirana, ovo je mjesto na kojem se nalazi termoizolacija u kutiji. Servis je kod tih kutija moguć na razne načine, moguće i izvana i iznutra i odozdo. To bit će dalje sličica koje to pokazuju. Obično su nevidljive, počbukne, ali mogu biti vidljive. Ako oblikovanje to zahtijeva, ako se želimo da se vide se. Znači, evo sad to je taj nekakav način ugradnje i sad zbog čega moramo imati ovu termoizolaciju. Znalo bi biti pitanja, nisam sigurna da li na torijumu ili u nekim drugim. Ja ću sa ovim zubom tu naprijed riješiti, stavit ću taj zub, jel? I onda ću tako riješiti i ne moram imati termoizoliranu kutiju. To je krivo, zato što je sam prostor kutije, roletne kutije, hladan prostor. On je tu otvoren, znači on je hladan prostor. I koliko god mi ovaj zub stavljali, koliko god termoizolacije tu stavili, to je 0 bodova. Nema efekta. Znači jedina termoizolacija koja se računa, to je ova tu unutra. Jel? Znači to je ovo tu. Znači nadprozorne roletne kutije moraju biti termoizolirane. Nema uopće i takve se i prodaju i isporučuju sa koeficijentima topline raznim. Ima ih, vidjet ćemo. Evo, to su razni primjeri i veličine nekakve roletnih kutija. Naravno, veličina roletne kutije ovisi između ostaloga i o veličini otvora. Znači, što je veći namot, mora biti veća ako se radi o nekakvoj visokom prozoru, visokoj stijeni, onda će biti veća roletna kutija. Ovo su nekakve dimenzije koje su uobičajene za normalne prozore pa do balkonska vrata visine, ne znam, nekakvih normalnih 2,10 ili kako je. Za veće stvari će biti veća roletna kutija. Evo, ova tu ima servis sa unutrašnje strane, ja? Ova tu ima servis odozdo, što znači da ju možemo i iznutra sakriti sa nekakvom pločom i požbukat zid, znači ova kutija je praktično nevidljiva. Izvana dolazi fasada, iznutra dolazi neka ploča, žbuka i sve skup i kutija se uopće ne vidi. Jel? Servis je odozdo. Ovo tu je namod za komarnik. Znači ovo je roletna kutija u koju je upakiran i rolo za zaštitu od insekata. Većina ih danas na tržištu ima. Tako ne. Ima te mogućnosti. Dapače, taj komarnik se može u većinu i naknadno ugraditi. Ne mora se odmah ni uzeti. Ovo je evo jedna roletna kutija koja ima uje 0,42. Cijela je ispunjena sa
izolacijom. To je nekakav pir, neka pjena. Servis ide izvana, tako da iznutra se može posve sakriti, opet imati na umu ako je to negdje visoko, možda i nije pametno rješenje. Ovo je jedan primjer dodavanja termoizolacije. Ako je kutija manja i ako sama termoizolacija kutije nije dovoljna, onda možemo. Jasno. Ali iznutra. Ovo izvana... Ja bi podvukao i mrvicu ispod, baš ne vidim da je podvučena tu. Pa ja ju ne bi podvukla ispod, jer onda ne možeš servisirati. Aha. Ovdje je podvučena, zato ima ovu tu. Jasno. Ali ovdje zbog servisa mora ostati tu dostupno, onda se, znači ovo se odklopi se, termoizolacija se izvuče van. Jasno. Ove ploče. Kod ove je ugrađena, zato su i dobili takav dobar Znači ovdje su dobili to da je ugrađena termoizolacija, znači ona se ne vadi kod servisa ništa, servis je izvana. Jasno. Nema poklopca, nema ničega, ali servis izvana. I onda ne možeš ju ugraditi na neka mjesta, kažem, uvijek postoji ta varijanta da se otvori prozor i da se čovjek tu naginje i to sad... To su, zanimljive varijante. Da, evo. Za one koji to mogu. Ali ako sama kutija nije dovoljna, onda može se dodati, može se popraviti, ali iznutra. Ne, ovdje tu 0 bodova. Izvana. I evo ako hoćemo da budu vidljive roletne kutije, čisto da se zna, onda su one, dolaze u raznim oblicima i bojama, odnosno bojama. I sad još jedan segmentić gdje ćeš ti doći na svoje, a to je upravljanje roletama i žaluzinama, a isto ima i tekako veze sa energetskom učinkovitosti. Svi znamo da imamo rolete i žaluzine kojima upravljamo ručno, mehanički, onom trakom ili gurtnom, kako se to lijepo kaže hrvatski, ili komadnom palicom ili kurblom. To su 2 ručna načina za upravljanje tim zaštitama od sunca. Osim što je to ručno, pa ako si zaboravio, onda si zaboravio, pa ćeš se pregrijati ili nećeš zatvoriti, pa ćeš se ohladiti više, ali ovo pregrijavanje je osjetljivije. Ali svaki taj prolaz te trake ili komadne palice, ona mora imati vezu, znači ti si unutra, a vani ti je roleta. Znači to je most, odnosno to nije čak ni toplinski most, to je rupa. Mali ventilacijski otvor. To je mali ventilacijski otvor, svi znaju ako kad stave ruku ispred rolete, tamo gdje ulazi ove trake za roletu, tamo puše. Znači to je konstantna ventilacija. Da. Zbog toga takvo rješenje nije prihvatljivo u nuloenergetskim zgradama, ja bih rekla uopće više u zgradama ako se radi nešto novo. I onda imamo elektromotore, ugradnju elektromotora, s njima izbjegavamo taj gubitak topline koji nastaje zbog otvora za mehanički prijenos upravljanja, ali nije to jedino. Vidi, nešto za tebe. Kod osnovne izvedbe tog elektropogona žaluzinama, odnosno roletama, upravljamo preko prekidača. Jasno. Znači banalna je stvar, kad si ga upalio, kad si ga ugasio. Znači samo si izbjegao tu rupu za ventilacijski otvor. I to je najbanalniji način. Međutim, onaj ugodniji način je daljinski upravljač. Zahtjeva elektromotore sa ugrađenim prijemnicima, ali to istovremeno daje i brojne mogućnosti upravljanja. Znači možemo imati jedan daljinski za više roleta, imamo mogućnost programiranja, što je dosta dobro i kod za sprječavanje, ne moramo moliti susjede kad odemo na godišnji da nam povremeno dižu rolete i tako da se ostavlja dojam da smo doma. To je jedna stvar, a druga stvar je naravno upravljanje, naravno za to treba ugraditi klimatske senzore onda da bi se rolete same spuštale kad postane osunčanje prejako ili same dizale da po zimi uhvate sunca koliko trebaju i tako dalje. I to su znači onda su u tom slučaju rolete povezane sa centralnim nadzornim sustavom, NUS-om, odnosno SAUZ, sustav automatizacije i upravljanja, tako, znači u ovom najnovijoj izmjeni tehničkog propisa znači to su upravljanje roletama i žaluzinama je dobilo i svoje vrednovanje u toj tablici. Tu se vidi kako se to vrednuje iz tehničkog propisa taj dio. Ono što treba reći je da je nove zgrade
ne mogu imati taj razred učinkovitosti D. Znači zapravo ručno upravljanje roletama i žalozinama kod novih zgrada ne bi trebalo ići. Da. Ne bi trebalo, nego je zabranjeno propisom. Propis, ovo su razredi, kako se to raspoređuje, a propis kaže da se sustav automatizacije i upravljanja za sve nove zgrade mora projektirati najmanje razina A, B ili C. Mm-hmm. Znači D ne, ručno upravljanje roletama i žalozinama ne. Da. I sad na kraju još nešto što nema veze s roletama, ima veze sa strujom. Eto, kad smo došli do struje i uopće ne spada ovo predavanje. Mislim, meni struje uvijek pada na pamet kad čujem za roletu, tako da. Da, ali eto, ovo je jedan elegantni prijelaz sa roleta na struju i sad na nešto što je zapravo trebalo ući u ono predavanje u ugradnji svega i svačega u fasade, ali mi onda nije palo na pamet, pa evo sad tu. Aha, da. Recimo, energetska obnova kod koje smo naletili na ormarić koji je ugrađen, koji je stavljen na fasadu. Znači to je u početku, vjerojatno ovo nije ista situacija, ali ovako je izgledalo u početku, tako su se ugrađivali ormarići i sad smo mi došli tu i onda smo stavili termoizolaciju i dobili nešto ovo. Što je ogromni, veliki toplinski most, i to se ne smije napraviti. Znači u ovom slučaju bi izmještanje elektroormara moralo biti mjera poboljšanja ovojnice zgrade. Znači ne elektromjera, nego mjera poboljšanja ovojnice i nije samo stvar energetske učinkovitosti. To ćeš ti se vjerojatno složiti, stvar je i požara, odnosno kad ovo napravimo, hlađenje ormara je 0 bodova, ovo je u velikoj većini slučajeva onda još i polistiren, pa kad tu nešto počne tinjati, to se svašta nešto može dogoditi. Znači koliko god glupo zvučalo, ali izmještanje elektroormarića kao mjera energetske učinkovitosti, da, svakako. Da, u ovom slučaju, ja sam na prvo pomislio moglo bi se to obući u vunu, no međutim ormar se neće hladiti i to je problem, jer se toplina generira protokom struje i ti je ne možeš izbjeći. Postoje razna ovako inovativna rješenja gdje ljudi tu onda naprave poklopac, poklopac na koji stave nekakvu termoizolaciju pa to natisnu, ali ne hladi se ormar. Tako je, i to je problem. I danas više na novim zgradama ormarići ne ugrađuju ovako, čak i Elektra traži da se ugrađuju na ogradu, da se mogu očitati izvana i danas se to na novim zgradama više ne radi, ali kod energetske obnove ovakva situacija će se naći na hrpu, pogotovo individualnih zgrada i tu treba jednostavno izmjestiti ormar. Nema druge. Nema druge. Ne vidim ni ja, baš razmišljam šta bih napravio, ali trebalo bi onda, jer ovo je ogroman toplinski most i praktički... S jedne strane je toplinski most, a s druge strane kad ćeš ostaviti toplinski most, ćeš imati potencijalno opasnost od požara. Da. Ne to raditi. Ne to raditi, tako je. Eto. Super. To je bilo to. Odlično. Sve znamo o roletama. Eto. To je dosta za danas. Čujemo se drugom prilikom. Tako je i s ovim smo mrvicu završili našu tematsku cijelinu obnove obiteljskih kuća, probleme na koje ne ilazimo, na čega treba paziti. A mi kao što se sad Dina sjetila da nema veze s roletama pa je nešto zaboravila pa je stavila, tako ćemo i u budućnosti ako nam nešto napišete, ako tražite mi ćemo to napraviti. Pozdrav i do slušanja. Do slušanja.